हेल' गुड इभिनिं रायजो राजा नोंथांमोन मारै दं मा खबर नोंथांमोना बयबो कमेन्टस खालाम दसे गुड इभिनिंनि थाखाय लाइभ फैबाय दा जों सावरायगोन साख्रिनि सायाव डिफेन्स लाभार्स एन्ड सिभिल जब लाभार्स ত' কাইণ্ডলি নोंथांमोना কমেণ্টছ খালাম চবে কমেণ্টছ কৰিব ঠিক আছে যোনে যোনে লাইভ চাই আছা তোমালোকে কমেণ্টছ কৰি জনাব যে কি চলি আছে কি চলা নাই কি খবৰ বা কি কৰি আছে বৰ্তমান मा खालामगासिनो दङ मा टारगेट दङ मा एम्स दङ एम टारगेट दङ इन लाइफ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो दसे डिसकासन सोलिसिगोन नैबे चेनेलाव दा गासैखौबो बरायबाय नोंथांमोनखौ अके स' फार्स्ट कमेन्ट फैबाय दुबा बसुमतारी हेल' हेल' मा खबर ब्रादार উদয় বসুন্ধৰে হেল্ল' 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 চবে চবে কমেণ্টছ কৰিবা ঠিক আছে যোনে যোনে লাইভ চাই আছে তোমালোকে কমেণ্টছ কৰিব আমি ডিছকাছ কৰি যাম থ্ৰু দি কমেণ্টছ অ'কে এণ্ড অৰ্জুন টক কি কৈছে জি টি পি বিটেক কেতিয়া আহিব দাদা এতিয়া নাহে বহুত টাইম আছে এল পি ইউ পিৰ পষ্টে দিব পৰা নাই বৰ্তমান চাকৰি অ'কে এই চাকৰি দিয়াৰ পিছতে জি টি পি পষ্ট ওলাব জি টি পি পষ্ট ওলাওঁতে ইমান ইজিও নহয় এছ আই অ' এপ্ৰুভেল আনিব লাগিব ফাইনেন্সৰ পৰা অসমৰ পৰা ঠিক আছে তাৰপিছতে নটিফিকেশ্যন দিয়া যাব এতিয়ালৈকে কোনো ৰেডি হোৱা নাই জানামতে মৃণাল बर' फ्रम टंला मा खबर टंलायाव अखा हायाखै उदालगुरि अखा खोरोमगासिनो दङ पिरामिड नार्जारि हेलौ 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 ब्र हेलौ मा खबर प्रजित गुड इभिनिं गोबोर ब्रह्म आदा बि टि सि डेटआ बोरै रिजाल्टआ जुननि लास्ट सप्तायाव होनांगौ बा जुलाइनि 10 थारिखनि सिगां खिन्थु जुनावनो होगोन बादि मोनदां Parag Das third grade update সব আজি ডিছকাছ কৰি যাম জাষ্ট 10 মিনিটছৰ কভাৰ কৰিম ঠিক আছে চেষ্টা কৰিম একদম চেষ্টা কৰিম মানে ভাত খাবলৈ মাতি আছে মাংস বনাইছে আজি গাহৰি মাংস পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ খাম ঠিক আছে একদম अमा बेदर अमा बिबु भान्डार लाबोदों आङो स' नेक्स्ट कमेन्ट कोने दिसा मा मानि अनलाइन एप्लाइ जागासिनो दा एसे खोन्था हरदो अननानै टेनसन दाला भिडिअ नाय दंजोबो होजोब्बाय होगासिनो दङ बिटिसि एमेजिं कि गले बिटिसि इडुकेसननि डाइरेक्टर नङाबा इएमनाव एसे खबर लादो आदा आंनाव डाइरेक्टर सारनि नाम्बार दङ बाट आं कल खालाम सानबाय थादों खिन्थु बावना दङ मानोना जों सिगां गोबां लोगो मोनलायबाय नालाय खामानि मावनायफोराव इडुकेसन लेभेलावहाय बिटिसिआव दा ओरैनो नुबा सिनायगोन खिन्थु आंनि नाम्बारावथ' सेभ गैया नालाय बिथांनावहाय सिनायनाय नङा अब्लाबो ट्राइ खालामनो नाजागोन दे नोंथांमोननि थाखाय बिबुं दैमारि थार्ड ग्रेड एच एस लेभेल रिजाल्टखौ मोनगोन ना मोना बिटिसिनिखौ आदा बिराद साननांगौ बाथ्रा ग्रेड 4 थार्ड ग्रेड लेभेला दासिमबो खबर गैया नङा होमबा इय मा होनदों बियो आइडियारि माला फर्म फिलआप जागोन नङाबा आइडिया आगष्ट सेप्तेम्बराव जागोन एडिआरि आगष्ट सेप्तेम्बराव अक्ट'बर नभेम्बराव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन CGP बा क'क्राझार जनता पार्टी नर्थ इस्ट इण्डिया बुंदों हेल' आदा आं एलएमइ लाइसेन्स बानायनो सानदों नाथाय आंना गारि गैया बोरै लाइसेन्सखौहाय बानायनांगौ आदा इलिगेल बानायब्ला जब एप्लाइआव प्रब्लेम जायो नामा नोङो गारिखौ सोलोंथारनांगोन ना फर हुइलारखौ रोंथारनांगोन ना होमबासो नों एलएमइ मोनगोन जुदि नोङो ड्राइभिं टेस्टखौ मारै सालायगोन जुदि एलएमइ मोनाबा नोंखौ ड्राइभिं टेस्ट लागोन ना बिदांस्रि दैमारि एनएचएम नार्स भेकेन्सिनिबो निउस लाबो एनएचएमनियाव फैगोन फैनाया दाखालि डिएमइआवहाय डिएसएस टिएसएस एफडाब्लिउ आइअएसआवहाय गोबां स्टाफ नार्सफोरा एनएचएमआव मावखानायफोरा माखासे वेटेज मार्कआवहाय साख्रि मोनलांबायना एक्सपिरियेन्स हिसाबै थ' बैसोर पस्टआ बिराद दं एनएचएमआवहाय नैबे गोदान बाजेटआ 6 जुलाइआव जागोन दे टटेलि जुलाइ मासाव बाजेट जागोन बेनिफ्राय गोदान साख्रिया आगष्ट सेप्तेम्बराव ओंखारजोबगोन आरो मिसनफ्राबो आरो अके थ' बेखायनो स्टाफ नार्स फैनाय चान्सआ दङ नेक्स्ट लेभेलाव स्टाफ नार्सनि आरो लोगोसे सरि एएनएमफोरा रिजाल्टखौ मोनाखै दाबो एएनएम जेनाखि एनएचएमनि आन्दार दङमोन ना सिएचअ दङ बिसोरबो मोनाखै रिजाल्टखौ दाबो जुलाइनि उनाव जाजोबगोन गासैबो मौसुमि बसुमतारी बुंदों आदा कामान्ड'नि पस्टआ बारायगोन ना बाराया बेसेबां फैगोन आदसा बारायनोबो हागौ मोननै बेटेलियन गोदान बानायबावनो नागिरदों होनना खोनादों बारायनो हागौ लैथो एडिआरि 2.0नि सेकेन्ड लिस्ट ओंखारगोननो माथो ओंखारनोबो हागौ मानोना सोरबा मास्टाराव मोनबाय सोरबा हेल्थआव मोनलांबाय सोरबा डिएमइआव मोनलांबाय पुलिसाव मोनलांबाय ना खायसे पस्टआ लांदां दंगोन किजानि फैनो हागौ एडिसनेला बे जुलाइ मासफोराव फैनो हागौ खिन्थु टि ट्राइबना फैगोन टि ट्राइबना एसे खेलिमेलि जादोंमोनथ' सार्टिफिकेटफोरावहाय बिसोरना फैनो हागौ आरो सेकेन्ड लिस्टआ फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टआ माब्ला बे मासनि जोबनायथिं फैनो हागौ एडमिटआ उदांस्रा दैमारि गुड इभिनिं
जिटिपिजिटिया एलपि इउपिखौ जोबागौ माने फैनाय नङा दे आं खोन्थाखाबाय जिटिपिजिटिया एलपि इउपिखौ जोबाबा फैनाय नङा मानो होनबा एसआइउ लाबोनांगोन ना एसआइखौ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय लाबोनांगौ जायो होमबासो माने क्लियार जागोन आरो इन्सटाग्रामाव 17 जुनावहाय आसाम पुलिसनि पस्टखौ इनक्रिज खालामनो हागौ आदसा नुदों नामा निउस बेखौ मिथिला दे आसाम पुलिसा एडमिटबो फैनो हागौ फिजिकेल टेस्टबो लानो हासिगौ जुलाइआवहाय आरो बिटिसि टेट माथो डेट फिक्स होनो हाला मानो होनो हायाखैनो टन्न एथ' भेरिफाइ खालामबाय होनांसिगौमोन एडिआरनि थाखाय मा बुक्स दं होनोबाथ' बे आसाम इयार बुकखौ नायग्रोदो फार्स्टआवनो बेसिक नलेजनि थाखाय बेनिफ्राय बेलेग सर्सनिफ्राय लादो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिएडनि एप्लाइआ माला फैगोन ब्र' आं नायथ'वाखै दे बेनि सायाव চলো এইখিনি আছিল আমাৰ লাইভটো মই যিখিনি কৈছোঁ যে বিটিচি টেট এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট কোনো ডেট ফিক্স হোৱা নাই জিটিপিজিটিৰ আপডেট নাই কেইটামান এজন দুজন থাৰ্ড পাৰ্টি মানুহ ক'ব পাৰি যে বিটিচি টেট অতি সোনকালে দি আছে বা দিব বা ডেট দিছে বা জিটিপিজিটি আহিব এইবিলাক মানে অফিচিয়েল নহয় ঠিক আছে অফিচিয়েল হ'লেই আমি ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰিম জাষ্ট আমি এনালাইচিছ কৰি আছোঁ যে বিটিচি টেটটো লাষ্ট সপ্তাহ জনত আহিব বুলি আৰু জিটিপিজিটি আহি যাব বুলি কিন্তু চিষ্টেমেটিক্সটো চালে মানে অলপ দেৰি হ'ব পাৰে জিটিপিজিটিটো কিন্তু এলপি ইউপিটো অহা একদম চান্স আছে লাষ্ট উইকত থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড কেঞ্চেল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ডিছকাশ্যনো হোৱা নাই অফিচিয়েলি কিন্তু ভিতৰা ভিতৰি কিবা হৈছে চাগে এইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ গম পোৱা নাই কিবা এটা হ'ব জুলাই মাহত ঠিক আছে বেনে এণ্ড ফিজিকেল টেষ্ট বিটিচিৰ যোনটো ফৰেষ্টাৰ আছিলে এইবিলাক চব ৰেডি হৈ আছে বুলি শুনা পাইছে তাৰপিছত যিটো গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ ছাপৰ্ট ষ্টাফ টেকনিচিয়ান এইবিলাক চব ৰেডি হোৱাৰ পিছত উইথ এম্বুলেঞ্চ মেডিকেল ষ্টাফ এইবিলাক চব হোৱাৰ পিছত ফিজিকেল টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰাব তাৰপিছত জুলাই মাহত এটা চান্স আছে নহ'লে জুন মাহত আসাম ইয়াত বৰ মিডিয়াম থাকা এইখিনি আছিল ঠিক আছে মই মানে ভাত খাবলৈ যাম মাতি আছে গাহৰি বনাইছেতো আজি পূৰা আজি খাম বৰষুণো দি আছে অলপ চলপ তো থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড অসমৰ কাৰণে এডিআৰি আহি যাব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত তাৰপিছত টেট বিটিচি নহয় এইটো টেট যিটো আমাৰ আসাম স্পেচিয়েল টেট বৰ মিডিয়াম অ'কে সেইটো চাওক এইটো মানে হ'বলৈ গৈ আছে 28 তাৰিখত ঠিক আছে 28 তাৰিখত হ'বলৈ গৈ আছে অ'কে এইটো নহয় DW আমি যাব লাগিব চৰি SSA যাব লাগিব আমি सेबा নহ'লে ডাইৰেক্ট আমি सेबा যাম सेबा তাত যাম অ'কে आसाम स्पेसियेल टेटनि एडमिटआ होबाय दे नोंथांमोना सेबायाव फैनानै नैबे लवार प्राइमारि आपार प्राइमारियाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय एडमिट डाउनलडआव क्लिक खालामनानै एडमिटखौ लादो नै बेयो जाहैबाय 28 तारिखआव रिटेन एग्जाम टेटआ তাৰপিছত ৰিজাল্ট অতি সোনকালে আহি যাব আৰু ভেকেঞ্চি ওলাব অ'কে অলৰেডি মহাদয়ে ক'লে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে 40% লগে ৰিজাৰ্ভেশ্যন মানে ভেকেঞ্চি থাকিব এডুকেশ্যন লেভেলত তো আমি চালে গম পাওঁ যে 2 লাখ ভিতৰত মোটামুটি 70,000 প্লাছ বা 80,000 ওচৰত ভেকেঞ্চি আহি যাব জিটিপিজিটি তাৰপিছত এলপি ইউপিৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কোনোবা যদি বিএড কৰা নাই ডিএলএড লোৱা নাই কৰিবা এন্ট্ৰেন্সৰ লাদো ডিপ্ল'মা লাদো আৰু नोंथांमोना टेट लेभेलाव साख्रि मावदो अके देन एडिआरि 3.0 आ आगस्ट सेप्टेम्बराव ओंखारनाय चान्सआ दङ थेंक इउ